nitwa John NKUBANA abandi National Director wa Compassion Rwanda. Ubundi muri gahunda yo mu Rwanda muzi ko ari gahunda yo kuzigama isanzwe ya RSSB, umuntu bamukoraho percentage runaka bagakora n'indi kuri employer ariko akazayabona ari uko agiye muri retirement. Twasanze rero ari byiza ko twongera tukazigamira umukozi buri kwezi, tuzigamira umukozi 7% kuri gross salary ye, yaza avuye muri compassion nyuma y'igihe runaka ayo mafaranga yakabona kandi akayabonana na interest. Byarafashe cyane rusanga abona ndibagiye muri retirement akabona ya RSSB akabona naya yandi, umuntu nibura ubuzima bumera neza agiye muri retirement nangwa ahinduye akazi. Night rero niba ari organization dukorana neza niyo nta nubwo dushobora guhindura. Tujya gutangira gusevingira abakozi twahamagaye institutions zitandukanye turababaza, ariko nsugasanga nka insurance companies zatangaga interest rate iri hasi. Tujya no muri za BACU investment nabo dusanga harimo ibindi bintu birebire. Tujye muri RNAT ITERAMBERE fund dusanga harimo stability, kandi noneho ugasanga na interest kuba tujye kumara nayo imyaka 5 ariko ntabwo turajya munsi ya 10%, ni hejuru ya 10% iyo myaka yose. Nta handi wabona iyo interest rate. Turanezerewe cyane gukorana na RNAT kuko harimo stability, nta kuvuga ngo amafaranga uzayashyiramo ngo uyabure, kandi nta kuvuga ngo uzahomba ngo waguha interest rate ntoya. Natwe twumvaga bidashoboka, tukumva yenda ari ubwo bazajya munsi, ariko imyaka 5 hafi tujye kumarana ntabwo interest rate igeze ijya munsi y'10%. Birafasha cyane muri motivation. Nk'ubu usanga maze imyaka 14 nyobora Compassion, ariko turnover rate iri munsi ya 1%. N'abakozi twatandukanye nabo tuba twasezere kubera ibintu bibazo bya discipline, ari ubwo umuntu arisezere ngo yabonye kandi akaza ahandi. Ndumva ni nk'umukozi umwe kuva ngezemo nangwa babiri. Harimo n'ibindi dukora bituma banezerwa mu kazi, akabazi ngo turamusevingira muri RSSB ya pension, twazi ngo afite nanone pension ku ruhande. Biramumotivatinga cyane kuko ntabwo ari institution nyinshi zibikora. Hari amakosa abakoresha bagira, akumva ngo umuntu araje arakora nawe aramwishyura nicyo wafana, ariko umukozi unezerewe mu kazi akumva arakunzwe, akumva aratekerezwaho n'umukoresha, niyo ajya gukora aritanga agatanga ibirenze n'umukoresha atamusaba, kandi akabikorana umunezero. Usanga nk'ubu abakozi bacu ari abana babo, ari spouses babo, nabo bashaka kuzakora muri Compassion. Usanga rero ni family, ntabwo ujyanye umuntu umwe gusa, ujyanye umuryango wose n'imitima yabo bose bayizanye. Kuryo niyo waje umukozi aje ku kazi aba yasunitswe na benshi muhira. Kugira ngo akazi gakorwe neza ntabwo ari umuntu umwe, nta nubwo ari ukuvuga ngo mupfana umushahara oya, turatuntu duto tundi turakonta cyane twa Dengavari. Twabonye awards 2 n'iby'umunezero, ari ubwo gukora ibintu utazi ko ari abantu babikurikira, ariko iyo abantu bandi batari abakozi banyu, batari na partners cyane ba hafi, bakurikirana ibikorwa byanyu bakabaha awards nk'izi n'ibyo gushima cyane. Compassion mission yacu ni ukugotora umwana mu ngwezi ubukene mu izina rya Yesu, ariko uwo mwana adufasha kwinjira mu muryango we. Kuryo uyu munsi dufite abantu 120 bava mu miryango hafi 120. Urumva rero uwo mwana we tumufasha mu buryo bwose, ibikenerwa byose, ari ukwivuza, ari ukwiga, ari niba ari malnourished kumukura mu ndyo mbi, ariko noneho tukinjira no mu muryango tugahindura umuryango we, tuempoweringa economically mu buryo butandukanye. Nk'ubu turi muri dufitanye partnership na RODA mu bintu bijyanye na graduation from poverty. Tumaze gukura imiryango irenze 90 plus bikura mu bukene. Urumva rero dukorera umwana byishe ko n'umuryango we ndetse na community muri rusange. So usanga niba dufite abana 120 usizemo n'imiryango yabo ni hafi miliyoni 10 cy'abanyarwanda.
10% ya population y'u Rwanda tugasanga impact ni ngari cyane. Nakoze cyane.